1000 سالی ام رشکری ام قداندی مامنا پرداوانا لیسکاوانا مچراندیه دوات دمانو دا مچراندیه ویتشتی باش کوری ببینید جخارا بقوت کن روزه ها 900 سالی 1000 سالی یک جار دست بریا نکم اگر ام شرف خارانه ام بنتابا خارانه ام ازادی خود خازن اون زانبین که و روزه هی را یک جار گیشتی دست نیا جبیر نکن دین ایمان ما وایه شرف ما وایه و جیان ما بخاشی وایه دنگیگن دنگی هر چهار پرچه کردستانه جنابندان و چیانا رادیوی دنگه گلدن باشکودارین هجا ایرو 25 گلان 2024 شمیل بروکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چندنا و روژه ده پیش گتنه پیشکش بکندم دم آزادی ریوه راپویه جبوی حمو گلی کردستان دبین کی لباجور لباکور لروجارات لکی داره اون دبن ببن دوار روزه تاریخی ده بقا خادی کار بکن Devleta Türk Lice erişi malekekir keseke jana xojidesta buyer duh legunde nen yaz alınavça Ahmet Lice pekat arteşa Türk gunde nen yaz dorpeçker helikopter ji tevri erişi bun jiheremeden geçekan bülent buye helikopter li ser hereme geryane hatzanin arteşa Türk saat 22 de erişi malekekirin ku jin uzaruk jî telefon Gulel mali reşandın paşavetin sermali eriş niv saat devam kir de encam eden Mehmet Yıldırım jiyana xweji desta. Arteşa Türk li payê xwe fîşek, şopên êrişê û dîmenên faşîzmê hiştin. Devleta Türk li başûr sê dever bombebaran kirin li gorî nûçeya rojnivîsek û agahiyên xwe dispêre çavkaniyên xwe cî balafirên şerên Devleta Tirka dagirker bi awayeke hemdem herêmên Zabûmetîna bi dijwarî bombebaran kirin. Her wiha li gor agahiyên ji gundiyên gundê Amêdiyê bi dest ketine hem wextê bombebarankirina Zabûmetîna gundê navçe Amêdiya ser bi parêzgeha Duhokê jî hatine kirin. Li gorî nûçeya rojnivîsê balafirên şerên Devleta Tirka dagirker herêma Metîna û derdora gundên Reşa ve Guhers û Bela ve yên girêdayê Amêdê yên girêdayê parêzgeha Duhokê 20 caran bombebaran kiriye. Her wiha li gorî agahiyên ku şahidê bombebaranê dane rojnivîsê artêşa Tirka dagirker 25 mûşek li gundê Kulwan û gundên derdorê wê dane. Hatragihanin ku di bombebaran û topbaranê artêşa Tirka dagirker de ziyanek mezin amadî û jîngehî gîştê deverê lê hate niha têkildarê ziyanên canî tu agahî nehatine parvekirin. Artêşa Tirka dagirker teqemenên qedexelê dijî gerleyên azadiya Kurdistanê bi kar anî carekê din hatin belgekirin. Di dîmenên meha Gulana 2024 de gelên ku artêşa Tirka dagirker li herêma Şîît Delîl a Rojavayê Zapeya herêmên parasên yên medyayê sûcê şer dike carekê din hate belgekirin. Ji ber tundiya teqîna teqemenên qedexekirî ewrê tozê û kevir bi sedan metreyan li havirdorê belav dibe û ber bi asmanan ve bilind dibe. Tevî ku êrişên Devleta Tirk ên li hemberî gerleyên azadiya Kurdistanê yên bi teqemenên qedexe û çekên kêmiyê gelek caran hatine belgekirin ji sasiyê nav netewê ji nedîtîvetê. Dîmen û belgeyên teqemenên qedexekirî yên artêşa Tirka dagirker di salên 2021, 22 û 23 de gelek caran da ajansa ANP'de hate weşandin.
İnisiyatifa Azadi ji Abdullah Öcalan re bi daxuyaniyeke bank li Spîtê kir ku bi erka xwe. İnisiyatifa Azadi ji Öcalan re çareserî ji pirsgirêkira Kurd re bank li saziyên Konseya Avrupayê Spîtê kir ku erka xwe ya parastina mafê mirovan bicih bîne. Di daxuyanê de hat gotin di sê gulanê de ji mûvekîlê me 6 me qedexeya hevdîtînê parêzeran hatiye ragihandin. Derbarê biryarê de jî tu hincet nehatiye nîşandan. Daxuyaniya înisiyatîfê wiha didome. Ev qedexeya dawî di nava 8 salan de cara 13 ku li ser rêber Öcalan tê birîn. Ji sibata 2018 vir ve ev qedexe 6 mehan carekê tên û kirin. Tevî van qedexeyan serdanên malbatê jî ansteng dikin. Di daxuyanê de tê gotin ku rêbera Po di navbera Dewleta Tirk û Kurdan de mifteya aştiyê ye. Tevî nerazîbûnan jî Spîtî rapora xwe ya derbarê îmraliyê de eşkere nekiriye. Ji ber vê yekê Spîtî bêbaweriya xwe wenda dike. Çend xalên serekeyên daxuyanî wiha ne. Em astengiyên neheq û neqanûnî yên li ser hevdîtina parêzeran rêbera Po û mafê wî yên ragihandinê şermezar dikin. Carekê din bank li Spîtiyê dikin ku saziya Konseya Avrupayê ye heyeteke bişîne greva îmraliyê divê rê ji mafê parêzeran û malbatê re were girtin û qedexeyên keyfî li ser hevdîtinan bê rakirin. Bi bêdengiya xwe ya Spîtî dibe şîrîka siyaseta Dewleta Tirk a tecît, îşkence û muameleya xirab a li ser rêber a Po. Ciwan li Hamburgê tecît şermezar kirin tecîtdagiran a li ser rêber a Po dikeve sala xwe ya çaremîn de. Endamên tevgera ciwanên Kurd li bajarê Hamburg Almanyayê saat li 21 şevê de daxuyanekdan û çepemeniyê û çalakiyê bêadaletiya sivîl kirin. Bêîtatiya sivîl kirin. Çalakê di çarçoya banka li dijî tecîdê dengê xwe bilind bike ya Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Avrupayê KCDK'ye hate li darxistin. Piştî daxuyaniyê ciwanan bi duruşmeyên ciwan fedayên rêber a Po nemeşiyan. Civîna duyemîn a Yekîtiya Niştimaniya Eşîr û PKK'yên Sûriyeyê li stadyuma werzîşê ya bajara Hesekê dest pê kir. Duyemîn civîna a Yekîtiya Niştimaniya Eşîr û PKK'yên Sûriyê bi duruşma ji bo Sûriyekê yekgirtî û navendî diyalog ewlekariyê avakirin li stadyuma werzîşê ya li Hesekê dest pê kir. Di çarçoveya abadekariyan de 56 kon hatine vedan. Ji Eşîr endamên saziyên sivîl û rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê de zêdetirî 5000 kes beşdarî civînê bûne. Civîn ji alê rêveberiya Xweseriya Demokratîk û Meclisa Sûriye Demokratîk mesede ve hatiye organize kirin. Di civînê de Kurd, Ereb û Suryanan raydarên rêveberiya Xweseriya Demokratîk mesede û fermandarê giştîya Qesê de mazûm abdî oldarên Müslüman, Mesîhî, Ezîdî, keseyên Ermen, Asûr, Çerkes, Tirkmen û akademisyen rewşenbîr nûnerên saziyên jinan û yên civakî beşdarî civînê bûn. Axaftina destpêkê ya civînê dê ji aliyê mazûm abdî ve werê kirin. Piştre dê hevserokê Meclisa Rêveber a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Hüseyn Osman û hevserokê mesede Mahmud el-Mislî Baxve. Bi navê Şêx û Rûspiyên Herêma Bakur û Şatê Sûriyê û bi navê tevgerên jiran de axaftin werin kirin. Li ser navê Wexfa Dêran jî dê nûnerek Baxve. Çalakiya dayikên Şemê hefte Hezeremîn de dest pê kir. Dayikên mirovên Şemê ji bo aqubeta xizmên xwe yên li bin çavan de hatine windakirin û qetilkirin, bipirsin û bi daxwaza payîl bên da rizandin çalakiya xwe ya hefteya Hezaremîn bi tevlîbûna partiyên siyasî û hêzên demokrasî li qada Galatasarayê pêktîne. Heberdekên Kongreya Demokratîk a gelan HDP, Esengül Demir û Cengiz Çiçek hevserokên giştî yên partiya Wekî û Demokrasiya gelan dem partî Tülay Hatîmoğullar û Tuncer Bakırhan jî tevlî çalakiyê bûn. Di çalakiya ku kesên hatine qadên pêşmalkên bi Kurdî û Tirkî li ser dayikên Şemiyê dinivîsin li xwe kirin û daxuyanî divan kêliyan de têdayîn.
Senem êrî ji ber ku lêgerina tazî qebûl nekiriye derbarê wê de du lêpirsîn hatin destpêkirin. Rêxistinên ciwanan li navçeya Kadıköy İstanbulê di hejdê Gulanê de şehîdên Meha Gulanê bi pîr anîbûn. Polîsan êrişî çalakeran kir û 20 kes binçav kiribûn. Ji kesên hatine binçavkirin yek ji endama Meclisa Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî û endama Koordînasyona Jinên Ciwan Senem êriş bû. Senem piştî binçavkirin bi îddia nehiştiye polis karê xwe bike hate girtin. Senem piştî hat girtin lêgirtika jinana Bakurköyê du caran rastî ferskirina lêgerina tazî hat û 15 gardiyanan ew bi erdê ve kaş kirin. Çendî Senem nexwe jî ew birin qawuşa adliyan hê jî di qawuşa adliyan de ye. Hat hênbûn ku derbarê Senem de du lêpirsînên dîsîplînê hatine destpêkirin. Sedema lêpirsînan jî ji ber ku Senem lêgerina tazî û çûna qawuşa adliyan qebûl nekiriye. Senem tekildar rewşa xwe peyamek ji ajansa nûçeyan a Mezopotamyayê mareşan. Senem anî ziman ku lêgirtîgehan têcdeke kûr heye û got divê em azadiya fîzîkiya rêber Apo dihênin orta têkoşîna xwe. Çimkî wê rizgariya gelên Kurdistan, Tirkiye û cîhanê li vir çêbibe. Senem bilev kir ku divê herkes di warê berxwedana girtîgehan de hesas be û got ku divê ciwan li ber xwe bidin. Zarokek ji ber gotina dîktator Erdoğan hatiye cezakirin li Amedê derbarê xwendekarê lîseyê Yusuf S. heştê Kanûna 2022 bi îddaya heqaret li ser û komar kiriye lêpirsîna destpêkirin. Bi hinceta ku xwendekar li ser hesabê xwe ya medya dijîtal ji ser û komarê AKP'yê Tayyip Erdoğan re gotiye dîktator Erdoğan lêpirsîna tê destpêkirin. Serdozgeriya Komarê Amedê di 22 Çilê 2024 de îdanameya derbarê Yusuf S. de amade kir û duyemîn dadgeha zarokan Amedê doznameyê qebûl kir. Di danîşîna awil a dozê de salek cezayê hepsê li Yusuf S. hate birîn. Dadgehê ceza kêm kir û daxist 723 rojan ji biryara hüküm werê taloq kirin da. Di hinceta cezakirinê de jî hatiye gotin ku Yusuf S. rexneya giran li Erdoğan kiriye û ev bûye hemana suç. HBDH li Kocaeli'ye li hemberî kaymakam faşistan çalakiya saptajê kir. Milîsên Necmî Öner entegera şoreşa yekbûya gelan HBDH ragihan ku 19 Gulanê saat 23 de li seriya temê li pêşiya Kocaeli'ye li hemberî kamyoneke li otoparkê çalakiya saptajê kiriye. Di daxuyanê de hat gotin ku kamyona faşistan bi alevên tê de hat eşewtandin û hat gotin çalakî weke bersiva li êrişên îşkenceya giran têcîta li zindanan û operasyonên qirkirina siyasiyên rejima AKP MHP hat kirin. Li Curne Reş xebata ji bo hilbijartina wê sê Hezîranê pêk pê dewam dike. Dewleta AKP dixwaze bi dek û dolaban navçeya Riha Curne Reş bi navê xwe yêdin Hîlwanê bi dest bixe. Partiya Demê ji bo carekê din gel bi ser bikeve û bi xwedî şaredariya xwe xebatên xwe bên haber didomîne. Rêvîberên Dem Partiyên navend û navçeyan bi welatiyan re hatin gelhev. Parlamenterê Wanê Sînem Çîftgürek û parlamentera Rihayê Dîlan Kund Ayan tevlî xebatê li gund û navenda navçeyan bûn. Şandê ji aliyê gel ve bi coş û kelecanek mezin hatin pêşwazî kirin li daxwazên gel guhdarî kirin. Namzeta hevşaredariya ya Periyê em ê şaredariya xwe ya hatiye xesf kirin paş ve bigirin. Li bajarokê Periyê girêdayê navçeya Mazgirt a Dêrsimê di 2 Hezîranê de hilbijartin ji nû ve bên kirin. Şaredariya Periyê ku serdema beryana HDP bi dest xistibû di 13 mijdarê de qayyum hatibû tayin kirin. Ji bo şaredariya ku ji sala 2019 ve bi qayyum tê birêvebirin Dem Partî û Tifaka Dêrsimê xebatên xwe didomîne. Namzêtên hevşaredarî yên Periyê Orhan Çelebi û Naciye Aslan ji bo ku şaredariya hatiye xesf kirin bi ger re birêve bibin lezdan xebatên hilbijartinê. Namzeta hevşaredarî Naciye Aslan 52 saliyê diyar kir ku piştî qayyum hatiye tayin kirin gel hate mağdur kirin û anî ziman ku deriyên şaredariyê li gel hatine girtin. Mirov bi pir
پرسکریکان ره روبرونه وکه پرسکریکان ره نمایینا جوانان آلباجارین خواه گلک پرسکریک درد کبن هوله ناجیا اصلا آنیزمان گوته کلداری ناوچه گلک پروژه وان هنه ام وکه دم پارتیه در فتن خباتان زیده بکن و بکن کو جوانین ما لباجارین خواه بخبتن لگل ویه که ام مجیسین گل آوا بکن و بگل خوره پروژه خواه دیار بکن و تیخن مریته ده دیسا ام دخوازن لگل جنان به کمپاراتیفان تشتان بشینن دربه ناجی آسان دست شانکر کوش بر کریزین هیل باجاروک چاندنی و سوالکاری نکاره وره کرن. پولیتیقای دولت زرار دیده سوالکاریه. اما به اند زیاره تره زرای تره خباتن آگاهدارکری آگاهداری مشوانا بدن دست بکرن. ناجی آسان آنی زمان کو ده به زمان دایی که یه گل خدمت بدن گل و خفتنا خواه و بداوت کر. اما کورسین کردی بکن اما شارداری خواه دودوی حزیرانه ده به پاش بگیرن. اما ده پروژه خواه نیوی مایه نو زیده بکن و جبو گل بخبتن. بله گودارین هنجا امن خبر خبرتن حسه که هوا سلیمان تاول دنباش هوا سلیمان تاول گلو دنگه منته؟ ام دنگه و دنیزن دنباش دنگه و هوا سلیمان دنگه من دیگری گلو؟ دنگه تدریزن کرم که هوا سلیمان به تولمون بونا 5000 کسان جیوین گلکه گرینگ دل دارخستن ج سالونا کو جیوین دل دارخستن دکاری چه بیجش مره راگینی کرم میکنم تگو دارتن دم وقت بله دم كده وخطا إيروجي حادثية ترمزين ده كرين تر آسا باكرو رجلات سوريا تر آسا سوريا حمل سازيب تيواندار وكا قصدي مسدي وكا ريبادريا خطر و كتن الفيدري نابدار حادثية بكم خباطية كم جبنية بكر أكم جبين 5000 كت بجاري ويبويت روسبي شيخين عشيرة شخصيات ديني أولي وهزن عسكري بجاري دي كم جبينة دي أكم جبينيا في يمين السرعة سوريا دار خسن كم جبينا تعاون 2019 ها دار خسن تسوير هولدان هبو بوك كم جبينا دي صالحين حاضرية تلزن هات كرين ل من جل سوريا من جل باكور روجلات سوريا وكا دولة ترك ريشة دوستا باكور روجلات سوريا تر أو كم جبين هات إفعال كرين و هات تكناندن إفعال جيتا جبه وحده تر حاضري هات كرين ريبورت كم جبين ورا دار خستن راسي جي جرينديا كم جبين فري هاي جل سوريا وجل باكور روجلات سوريا بو جمع 14 سال سر طريقة سوريا درباز دبي كشتين وطالاني وتركيون روجانة الباجار وباجارو سوريا هي الباجار باجار وباجارو که باکور روجلات سوریه دبن سیار ربزریا خسر که وبنابه براتیا گلا هو امکانن حقوق خلق رسطي شيخ عشيرة كتر نابدار إيرو لغير الباجار حتى كقوم بدن اسبوع مساجد بدن حمد سوريا وبدن جهان السماعي بيجن حمد تكاتير باكور روجلات سوريا يك بندي يك دستي باندكن جبو سوريا مركزي سوريا تجي حمد سوريا سوريا حمد تكاتير ورجي براسي كون خبات ساعات يابدا بس فكر قالت اخذتنا قوتن اخذتنا بريز مظلوم عدي امبيزن يعني ربابريا خاصه اخذتنا خد بوت ام بتري نجبونا همه ديالوجا جبو كارثريا بريزا سوريا ونهو بريزيما سوريا رزي ام بتري ام بخبط التصعيد رياضي ريشن قدولتا تسجي لكل ام بويرن جوا ايرشانا ورثت لندن وقال باكرو روجلات سوريا ارامي كده ورجيان ترن بتي هاكو اطفال
هزا سوریا ديمقراطيك هسته شر داعش شر كومن شدار وترور إلكن سرجل باكر الرجلات سوريا ذكرن ودخلتن جيانا وان تاريخ براسيجي بدل أكثر مزن ها داين جل باكر الرجلات سوريا إجي روش که گوهرتن روش نبی آرامیه داره لوما حوجتا هرمه به کم خباته هبو جبونا یک دنگی با همه دل سوریه که کم ببین چارسریا ترجريكا سوريا نل الجنوبية نل تركيا نل روسيا نل أمريكا چارسری کناب دل سوریه ده دیالوگ سوری دیالوگ همه کابی سوری لذت داره لهب رونن و بجبن و بریارک یک بریار درخن جبو اب تدریک ورا چارسر کنن گلک خاطنه جهاتن گوتن خاطنه بنابه ربدریا خسرجی او گلک نرینه ربدریا خسر سرکتن جبه کن خباتر ها خاطن آخابتن بنابه مسده جهات گوته آخابتن بنابه مار موریس بتریار که خریستیانا همه سریان مشرق هاد گوتن اوجی قلت گوتن و آخابتن سید المسیح گوتن آرامیه جبو آشیشیا همه اول طاوه بکنجی و او آشیتی آنها بن پیاره به دریا خسرده تجیان کرن براسیجی حتی آنها کنخبات بردوام همه کتین بزار بوی همه که کافیا همه بازار باکرو رجلات سوریه و سوریه جی امکانه بزن جی دیر که حتی کوبانه حتی منزجی حتی رفع دیر زوره طبقا رفع و بازار یه دین ایبرسیا رژیم سوریه دجی جلک روسی پی هاتن حاضر بو زیادتری سیستم آخرین هاتن حاضر کرند ورا دوتن قلت انجام وزی بدالیا بكم خباكي او وكا انجام جرتن او ورا جرتن او ورا لسروي ورا سوباندن جبو تريا برسكريتا سوري بله و سلیمان البته مجی انجامنامه جوینه گیرین که مجی بشوپینن ام گلک سپاس دکن آگاهی کته پار وکرم گلک سپاس دکن قوت پیدا باش بله گودان جمعنو چند داوی پیشکش کرن آنها خاطر ویدن باش افدم و حمود من و خوش بن گهداروانین هیجا زاروک پیشروش و هیویا هر جواککینه ما فیوان آجیانک خوش و به اولجی هیا لید انجاما شر و پفچونین رو ددن زاروک پارا هری مزن جباندورین وی دگرن زاروکین عفرینیجی جویکین نقطن جبر سدما زحمتین کوچبری دورپیج و ایریشین دولتا ترک جیانا وان به مترسیان را روبرویه جبو پاراستن و شوپاندن پیشخستن زاروکان لکانتونا شهبا ریخستن استرک یک جگرینگترین سازی کوبوه یکی را تکل داره. گهداروانین هیجا امی زیدتر لسر خباتین ریخستن استرک هر وها روشا زاروکین دوار کوچبریه ده به برفرهی دخلک خویا ایرو ده ده برنامه یا شهبا لگل میوانین خوانی قاش بکن. میوانین خلک آمیا ایرو اندام ریخستن استرک یا پاراستن و شوپاندن آما فیزاروکان آکام پاسردم حوال زلو خلوت بخیراتی. بس
بله سپاس. هر وها اندام ریخستن استرک یا پاراستن و شوپاندن اما فیزاروکان اکانتون عفرین و شهبا بدیع مسلم تجيب خيراتي. صاحبي سپاس. بله سپاس. اول بدیعه میش گلتا دست پی بکن خبات ریخستن و هوند کارن و خبات چاو بنرخینن به تایبت کنگی هات آوا کرن آرمانج آنگو پیوستی آوا کرن ریخستن استرک چوبو وکی ریخستن استرک دمی ام شکار و خبات دست بیکرن دست بیک شکومنته دم دست بیکرن 2022 شاشی ماهی اف کمیته هاتا آوگرن هندری کانتون الشهبة كوميتي شيلر بش اف كوميتي هدي ام خاري خستنكرن هدي هندري قامبي هندري نافچه اش دسبك نقاش تاف مالبات تاف جل بشري اف كوميتي هات شكرن دسبك خباتي ما هاتا افكرن هين زيدا بشرا خباتي ما كتا مرحلة إيدوده هات فكرنا نوفند شيلر هندري نافشي أحداث بشري فكرنا نوفند کاری ما خباتی ما هی زیده توسع چیبو بشري اف خباتی اف کار هدي هندري قامبي هندري نافچه شهبة هاتن کار از خبات جبوج شوپاندنا پارستنا ما في زاروكا اجملي رخستين زاروكا اجملي خبات بله اول بدیعه یعنی چما پیوستیک هبو کو لکانتون الشهبه ریخستنک به اوی وری آوا کرن افري خستن دسبيك هاتا فاكرين جبو روشي زاروكا جبو نفسياتي زاروكا جبو ام بسكن كلاكي زاروكا عفرين كلاكي زاروكا الشهبة اف زاروكن بر يعني بيوستا افكار وخبات ورن افكرين هندري شهبة بشري اف خباتي هين زيداتر ام شو باندنا كار خباتي زاروكا هندري شهبة هين ام کار دکن چه قصب دستی ما در دکوه هین ام دخازن افزاروکن ورن رخستن افزاروکن ورن شوپاندن افزاروکن ام کلک افزاروکی عفرین اجملی داکر کری دولت ترکیه در کتن هاتن الشهبة يعني روشي افزاروکن پر روشي نفسي وانا تين جيان دکن اف حياة پر تعبان نفسي وانا جبوسا ام كلاكي افزاروكا عندي ساكنين بله سپاس اول